Reka nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV show ni TIG turamuzike ngushimire we wamaze gukanda subscribe nawe utarayikanda cyangwa se aribwo bwa mbere ubanye natwe reba munsi y'inkuru ahantu handitse subscribe ubundi ukande mu bizajya bigufasha kumenya ko hari amakuru mashya dushyizeho ubundi unyaruke uze uyumve. Tugiye kuganira byinshi bitandukanye kuri equipe ya APR Football Club. Ni equipe iri kwitegura guca na Pyramide nyuma yo gusezerera equipe ya Azam Football Club muri raundi ya mbere. Equipe ya APR Football Club birashoboka ko yasezerera equipe ya Pyramide, yego cyangwa oya. Nibyo tugiye kugenda tureba, ariko muragenda mutanga ibitekerezo muri comment. Mushobora kutubwira ko izayisezerera cyangwa se itazayisezerera, ariko mbasabe ibyo muraza kugenda mubitanga nk'ibitekerezo mumaze kumva iki kiganiro, kubera ko ngiye kuguhereza ishusho kuri equipe ya APR Football Club. Iyo shusho ishobora kugufasha kutitiranya ibintu. Bakunzi ba APR Football Club, nshaka kubasaba mureke kwitiranya ibintu. Hari abantu bari kwitiranya ibintu bakavuga bati equipe ya APR Football Club mu gihe cyashize yatsinzwe na Pyramide ibitego 6-1 ngo ubu ntacyo yakora. Oya, ngiye kuguhereza ishusho y'iyi equipe ya APR Football Club kugira ngo ibyo uri gutekereza ubyikuremo, ahubwo utegura uburyo wajya gushyigikira equipe. Murabizi ko equipe abakinnyi 11 babanza mu kibuga, abafana kuriya baba bicaye hanze bafana bagira bate babarwa nk'umukinnyi wa 12. Ibyo bintu mu byumve bakunzi ba APR Football Club. Mwabonye ibyo Azam yahuye nabyo kuri stade Amahoro. Buriya kuriya gufana kw'abafana hari icyo byafashije abakinnyi ba APR Football Club. Impamvu nshaka kubabwira ko hari icyo byafashije, burya kenshi uzarebe iyo wakoze neza umuntu akagushimira cyangwa se akaguha amashyi wumva wishimye, bityo ibyo wari ukoze neza ukarushaho gushakisha uburyo noneho wabikora neza cyane. Ibyo ngibyo ntawe utabizi. Bityo rero bakunzi ba APR Football Club, imyumvire mufite muyikuremo, ahubwo mukurikirane iyi shusho ngiye kubahereza kuri equipe ya APR Football Club ishobora gutuma equipe tunyarukira kuri stade Amahoro tukayishyigikira, kandi kazagera gutya igasezerera Pyramide, APR Football Club ikajya mu matsinda. Hari abashobora gukomanta bakavuga bati ibyo nibyo ndi kwitangariza niki, ariko reka turebe ishusho kandi mpamya nashidikanya ko muza kubona ko bishoboka kuba equipe ya APR Football Club yasezerera Pyramide. Equipe ya APR Football Club hari ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9 2023 yakiriye equipe ya Pyramide i Kigali, hari kuri Kigali Play Stadium. Icyo gihe ama equipe yombi yanganyije ubusa ku busa. Mu kunganya ubusa ku busa, umukino wo kwishyura equipe ya APR Football Club yasabwaga gutsinda Pyramide ntibyayikundiye pe. Hari ku itariki 29 z'ukwezi kwa 9 2023 nibwo umukino wo kwishyura wabaye ubera mu gihugu cya Misiri. Pyramide yatsinze ibitego 6-1 equipe ya APR Football Club. Ibitego 6 Pyramide yatsinze equipe ya APR Football Club. Hari uwitwa Fati yatsinze ibitego bigeze kuri 4, uwitwa Karit atsinda igitego cya 5, n'uwitwa Chibi atsinda icya 6. Ariko reka mbitondeke. Ku munota 16 uwitwa Fati yatsinze igitego cya mbere. Ku munota 21 uwitwa Karit atsinda igitego cya 2. Ku munota 56 uwitwa Fati atsinda igitego cya 3. Ku munota 61 Fati ashyiramo igitego cya 4. Ku munota 69 uwitwa Chibi atsinda igitego cya 5. Ku munota 81 Fati yongera gutsinda igitego cya 6. Ku munota 86 witwa Victor Mboma atsinda igitego cy'impozamarira kuri penalty. Abenshi bakagenda bavuga bati equipe ya APR Football Club yatsinzwe na Pyramide ibitego 6-1 ngo ubu ntiri ku rwego rwo kuba yasezerera equipe ya Pyramide. Kubera iki se? Nibyo ngiye kubahereza mw'iki kiganiro. Tugiye kureba umwaka ushize equipe ya APR Football Club yatsinzwe na Pyramide 6-1, ndabyemera, ariko nyemerera mbanze nkuhereze line-up y'abakinnyi 11 icyo gihe bakoreshejwe, nkubwira bagiye basimbura, tubihuze na equipe kugeza ubu equipe ya APR Football Club ifite. Equipe ya APR Football Club yatsinzwe 6 na Pyramide, icyo gihe yatozwaga n'uwitwa Thierry Froger, ubu ntawe uhari.
mu izamu yari yabanjemo uwitwa Pavenzira, kuri kabiri Fitina Ombolenga, kuri gatatu Ishimwe Christian. Mu mutima wa defense yakoresheje uwitwa Salomon Banga Benjamin n'uwitwa Nshimiyimana Yunusu. Hagati mu kibuga kuri gatandatu yari yashyize uwitwa Tadio Ruwanga, ku munani ahatereka uwitwa Shayibubu, ku icumi ahatereka Ruboneka Jean Bosco. Kuri atake karindwi hateretse uwitwa Kwitonda Arebaka, 11 Nibizi Ramadan, mu gihe ku icyenda yari yahateretse uwitwa Nshuti Innocent. Abo nibo bakinnyi 11 bari bakoreshejwe kuri uwo mukino. Ekipe ya Pyramide yatsinze APR Football Club ibitego 6-1. Turebye kuri iyo line-up y'abakinnyi 11 bakoreshejwe icyo gihe, ekipe ya APR irya ibitego 6. Kugeza ubu umukinnyi ngenderwaho ubanza muri ekipe ya APR Football Club ni Pavenzira. Tadio Ruwanga kuri gatandatu nawe abanzamo, ejo akicazwa hagashyirwaho uwitwa Seydou Dawuda kuri gatandatu. Ruboneka Jean Bosco nawe aracyabanzamo, icyo gihe akinishijwe ku 10, ariko kugeza ubu mu busesenguzi turi kubona ko kuri karindwi ariho akina neza kandi agatanga umusaruro ufatika. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu n'uwitwa Yunusu, kugeza ubu abakinnyi 4 nibo babanza muri ekipe ya APR Football Club. Cyakoza n'uwitwa Ramadan ajya agira gutya akabanzamo, ubwo baba ari nka 5, baba ari 5: Pavenzira, Tadio Ruwanga, Yunusu, Ruboneka Jean Bosco n'uwitwa Ramazani. Ariko uwitwa Ramazani n'uwitwa Tadio Ruwanga kenshi ari igihe basimbura, ariko kugeza ubu ubusesenguzi buri kugenda bugaragaza ko Tadio Ruwanga kumushyira kuri gatandatu noneho Dawuda akajya imbere yiwe bishobora gutanga umusaruro cyane. Kuko Dawuda twamaze kubona ko ashaka gukina asatira imbere, yikoza hirya yikoza hino, mu gihe Tadio Ruwanga kuri gatandatu we akenshi niho aguma agakomeza guprotecta abadefenseri ndetse n'umunyezamu. Icyo gihe ekipe ya Pyramide itsinda APR 6-1. Ku ntebe y'abasimbura hari uwitwa Ishimwe Pierre Rwabihi Placide, ntawe ukiri muri APR. Buregeya Press ntawe uhari. Nzotanga aracyahari. Niyo Mugabo Claude ubu abanzamo kuri gatatu, ntawamusimbura. Nigena Kerema icyo yari yasimbuye. Vigita Mboma Chukwemeka nayo muri iminsi ari kwicazwa, akabanzamo witwa Mamadusi. Apamu Bemore Asongwe nawe ari ku ntebe y'abasimbura n'uwitwa Mugisha Gilbert. Icyo gihe uwitwa Yunusu yasimbuye n'uwitwa Nigena Kerema ku munota 61. Uwitwa Apamu Bemore Asongwe asimbura Baka ku munota 72. Uwitwa Ramazani asimburwa n'uwitwa Mugisha Gilbert. Uwitwa Nshuti Innocent asimburwa n'uwitwa Victor Mboma Chukwemeka. Icyo nshaka kugira ngo nisabira abakunzi ba APR Football Club, iyi ekipe yakinnye na Pyramide irya ibitego 6-1. Nta hantu ihuriye na ekipe ya APR Football Club kugeza ubu iri kugenda ikoreshwa. Sinzi niba ibi bintu mpuza kubinyemerera pe. Kuba ntaho bihuriye, hari icyizere cy'uko ekipe ya APR ishobora kuzagira gutya igahagama ekipe ya Pyramide. Mu mateka ya APR Football Club mu myaka 7 ishize, mu mikino mpuzamahanga yakinnye yabereye mu Rwanda, nta mukino n'umwe yigeze itsindwa. Oya, kwabaga ari ukunganya igatsinda 1-0, nuko byabaga bimeze. Kuko urabona ko nk'ubu umukino yakinnye na Pyramide wabereye i Kigali, ama ekipe yari yanganyije 1-1. Aya yari amahirwe akomeye kuri APR, ku buryo nubwo ari kujya muri Pyramide zikanganya ku bijyanye n'umubare w'ibitego APR iri guhita ikomeza. Ariko birumvikana icyo gihe APR byarangiye itsinzwe, ariko kugeza ubu mbona ko APR kuba yatsindwa ibitego 6 na Pyramide, ibi byo ntabyo mbona pe, ntabyo mbona. Ikindi, Darikonovic twamaze kubona systeme ye, yagiye Dar es Salaam arya igitego 1-0, i Kigali anyabika Azamu 2-0. Icyo nshaka kuvuga ni iki: birashoboka ko APR ishobora kuba yatsinda Pyramide igitego 1, 2 cyangwa 3-0. Ibyo byo rwose nkurikije stamina yari ifite kuri ekipe ya Azamu. Barabagiye gukomanta bavuge ngo Azamu yari yoroshye. Azamu ntabwo ari ikipe yoroshye, mwabantu mwe tujye tuganira umupira tuvugisha ukuri. Azamu ntabwo yoroshye, ifite abakinnyi bakomeye, ntabwo yoroshye habe na gato. Ekipe ya APR Football Club mu kuba yarabashije gutsinda ibitego 2-0, Darikonovic yatangaje ko iwe azajya yataka hanze akadefanda. Umukino ekipe ya APR Football Club yakinnye na Azamu yaradefanze kandi aranataka, kandi umusaruro uraboneka w'ibitego 2-0.
hari ubwo iyi systeme yakoresheje ku mukino ekipe ya APR izakira Pyramide ikoreshejwe Pyramide ntigire igitego yinjiza APR ikinjiza nk'ibitego 2 cyangwa 3. hari ubwo muri Pyramide Darikonovic na defense ye afite Pyramide yakandira igatsinda igitego 1 2 3 4 impossible, nta nubwo bibaho Rizami, ntabwo bibaho. Ahubwo nk'abakunzi ba APR Football Club dore ikintu mbasabye umukino uzaba ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 2024 hazaba ari kuwa gatandatu. umukino uzaba ku isa ya saa 12. Chairman w'ekipe ya APR Football Club Colonel Richard Karasira yatangaje ko banejejwe no kuba basezereye Azam bagiye gutegura Pyramide. Atangaza ko umukino uzabera kuri Stade Amahoro ku isa ya saa 12, ariko atangaza ko ekipe ya APR Football Club mu gihe izi tarike zitaragira bagiye gushakisha imikino ya gishuti kugira ngo n'abakinnyi batigeze bahabwa amahirwe yo gukinishwa bigaragaze ku iyo mikino. Muri iyi minsi ari national break cyangwa se akaruhuko kubera ekipe y'igihugu iri kwitegura imikino 2 muri uku kwezi kwa 9 tugiye kujoininga. Ku itariki 4 izakina na Libya, ubwo ni ekipe y'igihugu ku 10 na Nigeria. Umukino wo ku itariki 4 uzabera muri Libya, uwo ku 10 uzabera mu Rwanda kuri Stade Amahoro. Ekipe ya APR Football Club yatanze muri ekipe y'igihugu abakinnyi 8. Mu gutanga abakinnyi 8 hari n'abandi bakinnyi 2 abajoininze amakipe y'ibihugu. witwa Pavenzire yahamagawe na Congo Brazzaville, uwitwa Mamadusi ahamagarwa na ekipe ya Mauritania. ubwo n'abakinnyi 10 kugeza ubu ekipe ya APR Football Club idafite mu myitozo igiye kugikorera hariya Ishyorongi, ariko mu minsi mike izaba isatira umukino izakinamo na Pyramide izagikorera kuri Stade Amahoro mu rwego rwo gukomeza kumenyera buriya bwatsi bwa Stade Amahoro. Chairman birumvikana mu bakinnyi ekipe ya APR Football Club isigaranye bari mu karuhuko kubera ekipe y'igihugu bagiye kuba bakora imyitozo banashakisha imikino ya gishuti. Iyo mikino ya gishuti izafasha aba bakinnyi batahawe umwanya wo kubanzamo nabo kwigaragaza kugira ngo aba bakinnyi bazagaruke muri ekipe ya APR Football Club abandi bameze neza bakomezanye. birumvikana umukino wo ku itariki 10 u Rwanda uzakinamo na Nigeria uzarangira abakinnyi basubira muri ekipe, hazaba habura iminsi 4 kugira ngo APR icakirane na Pyramide. Darikonovic yatangaje ko ari imbogamizi kubwo kuba abakinnyi bose batari kumwe ngo agenda bamenyereza, ariko byanga byakunda naho bari muri ekipe y'igihugu bari kugenda bakora imyitozo neza cyane. Uwitwa Frank Tristan Sipitira ari kubahata icyo bita umwitozo. byanga byakunda ariko n'ubundi hari abazagenda asezerera, kuko nubwo bose bahamagawe ntabwo ari ko mbona ko bose bagira guti bagena na ekipe y'igihugu muri Libya. Sinzi ko byapfa gushoboka rwose. Aba bakinnyi ba APR Football Club bahamagaye muri ekipe y'igihugu buriya bose Tristan azabajyana muri Libya. Reka dutegereze turebe, yaba ari amahirwe kuri bo. Ubwo hagize abo asiga bahita n'ubundi bagaruka bagakomezanya na bagenzi babo muri ekipe ya APR Football Club. Gusa ndabifuriza kuzagena na ekipe y'igihugu. Byose turabitegereza tugende tureba. Ekipe y'igihugu izagenda kuwa gatandatu, hazaba ari ku itariki 31. N'ubundi tuzamenya ngo bajyanye abakinnyi bangahe, hasigaye abakinnyi bangahe. Ibyo byose tuzabihereza umurongo. Ubwo icyo nagiraga ngo nsaba abafana ba APR mu gihe amatike azabashyizwe hanze ku mukino APR izakinamo na Pyramide, nukugura amatike ku bwinshi. Stade Amahoro tukayuzuza. mu kuyuzuza tugafana guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. umukinnyi ukoze ibintu byiza ahabwa amashyi kugira ngo ibe nka motivation umukinnyi akomeze gushakisha uburyo akora ibyiza birenze ku byo yakoze, kugira ngo akomeze gushimirwa n'abafana kandi bishobora gutanga positive impact kuri ekipe ya APR Football Club. ubundi APR ikagira gutya igakina amatsinda ya CAF Champions League, bimwe mu byo ekipe ya APR Football Club n'abakunzi bayo bifuza muri rusange. Ibyo kwishyiramo ngo Pyramide yatsinze APR, ibyo ngibyo bishyirwe ku ruhande, ahubwo hategurwa umukino kandi ugamije gutsinda, kuko umunyarwanda yagize ati burya si buno si buno. Ntabwo Pyramide ibyo yakoreye APR mpamya ko n'ubu ari byizakora. ntabwo mpamya ko APR yakwifuza ko ibyo yakoreye na Pyramide ari byifuza ko
n'ubu yakorerwa oya burya si buno. Ni TIG turamuzike, ndabakunda cyane, mukande subscribe, mukande like, mutange ibitekerezo, musharinga mu magroup agiye atandukanye kugira ngo byinshi bitandukanye tuzagende tubibagezaho 5 kuri 5. Iyi nica nibagezaho amakuru azira igihuha. Ndabakunda cyane, Imana ibane namwe.